Kwapheze kwaba nguyeke lesihlanu kwaba mnanzi kwaba nje elihlelweni ne-hotspot libitha lami inkolelo yakathela sibongo angikho ngedwana ke elihlelweni ngibuseke kakhulu uceleni kwami kunaye ke noNduduzo ke wakadladla bese sekuba ke naye ke lapha enkusikhona wakasimelani ngiyabuyela lithuba nje sipake sebathi nabo nje uvusela ke mhlambe singaveli nje sikhulume ngathi asisahloniphi noNduduzo akucaliwe leceleni kwami. Hi. As introduced, I'm Nduduzo Dladla, ehlelweni e-hotspot. Mnguni. Yeah, what's up man? Yeah. Ngiyajabula kakhulu ukuba nani, ngiyajabula kakhulu ngeke ngosikhona lo. Ngiyajabula kakhulu ukuba lahlelweni nawe mfowethu. Ya ngiyabona ukuthi umnguni lapha sovule songena ke kulomoya weekend njengoba kungilesihlanu ke vele ka weekend isenjeyala ehlelweni lana umnguni ke nawe mhlambe ke dlala eceleni kwami sisibuka indaba yethi current lethi trend dawo mhlambe lethi khona kulawo malanga sibonile ke emabhanzabeni kulamalanga ukuthi mhlambeni kunelijalela to kakhulu lapha ke even la kamakhelwa lapha bathi nguSkomota masile ma dance alo nje lisijalise ya akade lokuvetela ke but nje ke kwasekunenkulumo Skomota Skomota dance moves yasekakhona dinenge into letenda ulitsha usivile kusike liyeta ke mhlawumbe ngalapha ke kithi ke ekhala kagogo tabe likhona lelitsha kunenge lesekukhunyiwe vele nje na social media kuyavumatela abanye balijabulela labanye bathi mhlawumbe ke njani khamba ntombethe phrase afuna ukuthi kubathile niveni nathi ini ngelejana ithini uyajabula kukahle ngoba wena ukahle kwena umsisi la celeni kwami lo utawusho ukuthi mina ezicheri vele ngiyajabula kuSkomota uyeta mhlawumbe ngidaba nemali ngoba ukhala thume ngakho yeah asubeke yakwenza Wow, Skomota. Just the word. Finally, he's coming. And I guess Skomota is coming for me. Wow. Akhulumeki. Nangibanje the word Skomota. Mhlawumbe asokuchazele Skomota kahle yini ngaye Skomota is managed. Is managed. It's Skomar. Not even Skomota. Skomar. He is money. Like, no. Ukufika vele ungaze nje ube nemali vele so utawuvele so shintsha ngegama lakho vele nje. Yes, I'm coming back to reality. Like imali changes everything. Everything. Like in as much as I may come from my humble beginnings. Yeah. But once I have money, you will never see me as Nduduzo, but you're gonna start seeing me as Ndu. Yes, Durex, Ndura, uyabo. Like yes, just imali. Saphazela nawe so ngiyafika ngiyankhanda nhleti everywhere ngifeel like what do you want? What do you Okay man, labamfla abasaphazela ko Skomota ubakhanza kuphi? Ngoba mlahlana endlela yamnika. Not really. I'm looking at his trending videos. It's more like the girls uvame kuthengela bona, you see. Akusenje mfama ukuthi utawuthi nje ngumfana sokhanda Skomota soyakusaphazela. No, that can never happen. Lokho nje singamncistela lapha mhlambe ngumnguni lapha ukuthi vele hayi na kumsebenzini. Ngoni. Ngicela usale sothemba mina. Not forgetting ukuthi Skomota is coming to Swaziland mhla ka 1 March. Ngoba wena mnguni lenzaba ngibonile mina ukuthi bosisi bayajabula kusuyetha nina bobhuti kuna comments nje lo kanza athi ke intombi tenu bla uthini wena mnguni no mina ngihappy for Skomota yena nje yena no happy for yena nje ukuthi uyetha kwajabula lokhu uyetha ayish ngiyangikhathatha somehow because bantu ngebalale emakhaya bosisi nje shothi nje sidaba bethe intombi lo I'm one person nje lo yohlala Thursday eMzimba hayi man Thursday ngiyomlinda khona uyothi afika Friday I'll be there mina ngikuphekela bese ngisabanjwa ke ecingwe nangishaya okay like I think if unyami nenkinga ngema Wednesdays vele ivamsile lokuthi ibe nenkinga maybe seyathi chapata yabo so ngidecide lokuthi bese sengiyayicisha vele yabo more especially nasetophela inyanga yabo nje lekuba umhla ka 28 February bedinga angivami vele kuthola but nga 28 February noma ngiyafuna vele noma ngabe ngiyadama noma ngimisa mechanic into belingafuni ngona yes into belingafuni lona into nje freeze so most people vele batongithola lekuba umhla ka 2 maybe lapho ngilobe sengithola mechanic lo sharp so bina imali ya Skomota ngibuya naye guys la Skomota ngibuya naye ngiyajabula manje Skomota ungasilethela yena la mhlambe ke nalokho labakhona kusibabuka le podcast nabo bakhona ukujabula kanye nawe mina nje sengijabule vele kumbona Skomota hayi man kuthi lo ngaduma kanje sesithemba yena tawuhamba sisame egedeni ithemba lenu libe kimi ngilithemba lemaswati
Okay, asesibuke ngenayo lenye indzaba naye ke manje sabuka leya Skomota ngoba ngiyeva lokuthi Skomota ngase infront entaba usuke utinta leti ndzawo tekujabula. Sesingene nje khona nyawo sesibuke ukuthi kahle kahle lekujabuleni. Skiphani lapha kwendekani kahle kahle yini lebhekile ngoba ukhanza ukuthi intombatane bathi kuyenteka nje isuke ekhaya igezi. Thathe ibheki ayihambe ingakaphathi nemali. Ihambe yele tekujabula. Nangoke siyabuta usuka intombatane kahle kufuna kwendekeni usuke uthi wabhizingani leyo nasa ini. I'm a girl. Nangifika kuwe bhuti kwanele. Akudingine ukuthi ngize ngishaye something lenjani. Yabo mangudabula ngale smile. Wena lapho nje ingcondo yakho kufuna ibe sekuthanini sisi unatha ice drop noma isavana. Lokho ngingaze ngikutshele uyabo? Yo Skomota my god. Okay man. Skomota ngeke angibude ukuthi nginathani. Skomota utovela dabule kimi. Uyakubona lokho? Unlike wena lo tawuthi no. Funa kumbuta ukuthi unathani. Lapho futhi utongilimita utobusho ukuthi senisipende kangaka. Uyabo Skomota ngeke azakwende lokho. Skomota utakimi uyade ukuthi uyabo loya. Ngiyasaphazela yena. Like wena lo topic akubala ngoba uMswati. Lo shothi kahle kahle thina eMaswati nisithatha njenge bangifuna mhlawumbe labangafuni ukukhokha labangafuni. Not really ukuthi anifuni ukukhokha vele anikhokha. Sayithatha. Okay ngiyakubona lo. Lalela ke emnguni lapho. So ibekile indzaba la ngiceleni kwami mina ukuthi vele intombatana nakaya egroovini. Intomvo yakhe vele imali akayiphathi vele wathi kusitena kufuneka umdzabulele. Wena njengemjida na uphatha imali vele na usuka endlini ufuna ucisha imali esipatshini. Mina ngayicisha imali esipatshini futhi ngamsaphazela ndu but ngimele sivumelane la kucaleni ngisho ngithi ndu ngihamba nawe ngilapho exactly lapho ngikhona ke ngesikhanda umsaphazeli manje adolothe info ithini lenzaba vele kahle kahle umthengelela letinatho ngoba kufuna athi angadzaba bese uyamjuta. No angifuni ukuthi angajanga bese ngamjuta cause lapho sesiyaboshwa ngifuna sikhulume ndu sathi silamuhla ungiphathi nami for lamuhla shothi lamuhla yolala la ngolala khona. That is the issue yabona the time uthi nami ufuna ngathi ukuthi namuhla ngiyolala nawe la uyolala khona right. The fact that I'm already intoxicated now lokho wena akusakunikete emabhonye ukuthi uhambe uyolala nami because tomorrow morning I can wake up ngihambe ngemapholiseni ngifike ngithi he raped me. Utoba nemagunya mani kuphika wena because vele you raped me. I was intoxicated. I was under the influence of alcohol. Uyabona lokho. That is when Sodv engaged. Lalela ke ndu mina umbuto wami sekuceneni kahle kahle wena ntombatana na usuku ngayiphathi imali yetshwaleni usuku uthi wena utothi unganatha what next after that yabona mina iSodv kumele kuboshwe intombatana yabona nje lokusuka etshwala ungaphathi imali Sodv ke leyo. Nayo ke Sodv. Ngoba nayo lendingela enkulu kahle kahle lana wena uyasuka wena uyahamba uyale. So kahle kahle le mentality ithi ngathi ngakunathisa then I'll get something from you. And then wena as a girl so uthi wena uthi ungakunathisa bese angisafuni kuhamba nami. Nase ngifuna ukuthi mhlambe sengifuna tivo sengirong. Bayakubona nasephela nale mali. Bacale basuke kuwe. Akulo mjida lo musha khona la ngekhathi. Bacala bathi losenza kufika. Ukuthi kahle kahle lena ethi nje into ejabula kahle vele ufuna ukuthi nangumjida wathi nje ukuthi vele ufuna uphathe le mali beyiningi yaba incane ngifuna ukusa solinayo waphatha imali 1000 mhlambe iphele ngabo 12 ngiyashiya phela ukhona le tamphelela ngabo 10 ekseni ngiyaphi ukuthi akuphelela ngabo 12 ebusuku wena kahle kahle ngumjida kufanele singumshako lapha uyabona ke ukuthi why Skomota simjakile. Skomota ngeke aze asho ukuthi imali yami seyiphelile manje ngekuthi seyiphelile asale sesihamba. Skomota utangisaphazela tshela kuzike ngami uyabona. And you wena there's this pic leke yatrenda on Facebook ukuthi uthi bhuti ku Cherry okay lalela la umthetho uthi ngicala ngikudle kuqala then bese sengikhani sinatha ngoba nini bese niyabaleka nase sininathise uyayibona lento le vele guys bane mentality yokuthi chicken ngamnathisa automatically ngewami ebusuku bonke uyabo. So kunathisa kanini ma chicks in the mentality ethini mina ngine mentality yokuthi nangafuna ukunginathisa nginathisa mina ngide nje spam bese aswo ngide mina spam so angeke ngifike ngokhombe ngespam ngithi khokha imali ungithengele tshwala ngeke wena nje udangithengela nje ukuthi uyakhana ukungithengela ngidakwa futhi nase ngoshiya ngiyekele. No lahle la ngisala phela ngisala kusenini manje kodwa kahle kahle aditshela kuthini yabona yini lesinipoleta yona ezimajita le akusiko ukutitshela nekungaditsheli la uyabona nine nangabe niva ngathi niyasikweleta nine hamba nine club obalate noma bobhangen nifike nje nibhadale ukuthi sibhadalela nje macherry ukuthi angene le ni ngoba nango lesifuna kuva why kufuneka ukuthi kube kanjani ngathi mahala nini kusuka muva eBhayibhelini kuthi indoda iyosebenza kamadima isebenzele bani
umkayo uyini umuntu wesifazane manje laba le laba le groove ni bomkami yini yabona angithi alisho ukuthi indvodza kufuna isebenzele abantu besifazane yabona akutshela ukuthi khona umuntu wesifazane uyodla tutude emlomduni yabona inkinga yenu senibuya eveni la kuphi la semhlabeni angathi makuyashiwo ukuthi live la semhlabeni ngoba nyalo setineng letindo letela so nyalo soba khona umkakho lo bamduna njengawo kan back then umkakho vele bekaba wesifazane yabona so vele if you go to a groove utokhanda abantu umuntu wesifazane umkakho lo yothenga Nkosi yami bhuti kwanele thenga no athi bayo ngaye nemuntu wakho le groove kahle ngifuna wena ngingadile ngibonise uyabona nje nangilele bonisiwe uboniswa ubonisa indoda yebani ngibone ukuthi itoba yami kulobo busuku for lawo ma hour yaphelelwa imali ngiyofuna nangiyawami lomunye libambo lwami lolunye litanginika kahle wena kahle uthi wena kithi wonke umuntu lomduna umuntu lomduna nje lokhona wonke kufanele kusangabona umuntu lomsikade akhipha imali akhokhe nje imali angabali akhokhe nje akusinkinga nokuthi ukhokhe nje isipachi sakho ekhikhini umnike nje imali ungabuki nalokubuka nje ubukele eceleni ukhokhe onenje okay asesiyibona ihlangothi naliki umuntu lomduna sikhathi lesinenge nakentela umuntu lo intombadala mentela something kumuntu lomduna lokusuke kukhona kusuke kunike ukuthi ngitamnika this thing emva kwaloko in return utabhadala ifee kude kwamahala kunaloko kahle kahle that is why ngazuthi emantombadala bafana abaningi bayawanika imali kalula because they feel like ngathi ngamniketa lokho emva lokho sikunika nawo le mentality vele isho njalo niyabona ukuthi Sodv inibamba kanjani another thing bese senithi Sodv ivevarisha bobani ema-females Sodv inibamba kanjalo with these little things that you guys do yabona Chola is for fun. We can debate for countless years, but we shouldn't forget the fact that yabona Chola ngathi bathi fafa happiness. Because the way lesiba happy ngakhona masesinathile yabona. But lokuba happy kwethu thina as ama ladies sometimes it gets big emgodini, but more especially you guys. Kunibeka kakhulu emgodini. Okay man. Because ndawulala nibaliwe ngendaba happiness. Okay man. Uyadini ukuthi kude kwamahala. Yonke into uyabhadarela. Nilaphi inkinga yenu? Okay, wena nine ezimaledies niyadini ukuthi yonke into hamba sandla beya sandla niyakwazi. Wena lokuthi ungibukile nje ungibukani? Ungibukani ngoba angakucela ukuthi ngibuke. Ungibukani? Shothi nawe ufuna ukubhadala. Sikhipha le mali ukuthi sibabukile. Ungibukani? Ngabaka nje sekunathakile nje. Yina kuzungade ngibona because the time ungibona uthini lapho ikhikhi lakho seliyakushisa lithi ngikhokhe imali yakho nje ithi ngikhokhe. Asesendlule kulezi sesibukweni nayo lenye point ukuthi ke bamvula abasha labaningi siyababona bangenile onto drugs and esikhathi esiningi yibo labaningi kuma drugs bamvula abasha na ucabanga wena bayithatha kuphi le mali lengaka and yini le yenda ukuthi isikhathi lesiningi ukhanza sikhala mhlambe sikhala ngokuthi mhlambeni ke si broke sichayekile what but loku Friday nje namuhla the same people bebathi ba broke on Wednesday yabona bethe ngisho imali elanje bayahamba baya out on grooves yabona bese iyaphuma le mali but mhlambe ke ngingakayiphawuli kungaba kukhumbuta nje labasibula kwenye ukuthi ema comments lokho lesikhulume ngako bangasendela lapha ku WhatsApp 7607 3020 7607 uyasenda nje leyo comments yakho kuloko lesikhulume ngako mhlambe kusukela ekuqaleni kuze kube imiyalo ukuthi wena uthini ke mhlambe ke wakho ke umbone mhlambe ke noma angivele nginike wena uqale ukuphole ukuthi nabani labasha laba onto drugs nabanje mhlambe besikhuluma ngabo before ukuthi vele bayaphuma abantu labasha bahambe bangene lapha ekujabuleni le mali ibiya kuphi imali akusinkinga ukuthi ibuya kuphi nasa ikhona nje especially le mali because sometimes njengoba ngibekisile ukuthi lo munye umuntu kanza ukuthi mhlambeni akanenza like nempilo ukuthi mhlambeni ukuthi mhlambe ngente ama plans ngente kanjani yabona lo munye ungathi mhlambe uyamcela ukuthi ngicela mhlambe ungizaba noma 100 ifly inini asikude imali but definitely nge weekend uyahamba yo groove yabona abantu labasha kakhulu aba groove sabane timetable yawo wonke lo mnyaka lo kuthi ngalesi ngakuthi abane eSolanisi ngalesi ngakuthi abane nebushfire ngalesi ngakuthi abane emegalo yabona nalokho Skomota so lengakusho mina bonke labantu labasha longathi banayo imali babe imali during the week banayo ngalama weekend etindlini bayalamba labantu labo bakuthenga ukudla babeka lo mkhero esikolweni nje bayabanika abadala bamakhala imikhero abadli babeka eceleni
izineli solanisi Yeah, basevela ikusasa. basevela i-weekend so Likusasa, like ifuna ukuhloniphise lento ungazibeke weekend. Likusasa. Kusasa le weekend. Yes, likusasa basevela likusasa not i-weekend. Uyabo? Because yabona mase uthi i-weekend ish sofa into etingenge. But yabona uthi likusasa. Ukhuluma ngani nje kusasa? Ukhuluma ngaleli tomorrow, you understand? Kusasa kusasa i-future mina nje ngimna uthi kusasa. Inkinga yenu nilakuthenini. Uyabona so long ningakhumbuli ukuthi ngeCovid kwendakalani. Uyakhumbula Covid bought igeza kakade andla ngelanga. Le future yakho uthi beyiba kula tandleni. Bekwendakalani. So that is why nithi le mali bayibekela in likusasa because likusasa alisekho vele tandleni selikuphi selilamalini. Sho kanje. Yeah. Okay manje. You need money to have likusasa. Ngiyakuva lokho but nyalo kahle sibukela kuthenini sibona la inzaba yalesihlanu ukuthi lenzaba ukuthi mhlambe siyothi keeper sibumnanzini yabona ukuthi imali bayibekela lokho. Oh, another thing. Don't call it lesihlanu. Okay, for you I'm blaming ukukuphi ekhaya. No, like ngizokuxolela kule gama lobita ngalo lo Friday because uthi lesihlanu ekhaya. awuyisithenza Kwala mbabani. Kwala mbabani. Ngalabo Fontaine. No. Now the way lobita ngayo Fontaine. I know it's Fontaine. I'm not sure. So okay, then sengaxolela you can call it lesihlanu. Otherwise it's a Friday. Okay. Yeah, Okay. it's a Friday. Taza it's okay it's a Friday. What's different about Friday? From Lesihlanu. yeah, sengifuna kuva lo what is the difference? It's a Friday. It's a Friday. Uhleti nje la students asekhakini ugadela igusha. Yabo? Ugadela igusha neliphalishi. Mina ke it's a Friday. Ngikade ukuthi ngiyahamba ngiyobona Bhutiza lapha. Nangifika Bhutiza lapho utofika thi wow. Lokusho ukuthi kahle kahle lapho kimi automatically it's a Friday. Lokusho ukuthi lo mehluko wa Friday nalesihlanu lokho ukuthi mhlambe kuyalo usubhizi ngani nje Just ungubani unabo bani udlani uhamba indawo leti kanjalo yabo you can't tell me ukuthi wena nje uhamba indawo leti nje ngabo Fontaine then you call Friday a Friday vele uthi lesihlanu lokusho ukuthi kahle yabona nje namuhla kuwe lesihlanu give me it's a Friday. Okay. Yeah. Wena nje nasiphuma la mina nje it's a Friday kuhuma Friday kimi lokusho ukuthi kahle kahle sibiyele kulebe sikhuluma ukuthi kahle kahle lo lokwenta ukuthi bakhone ubeka le mali because they save it for Friday. Yes, that's saving. Uyabona nalenza lo pronounce ngalo Friday. Uyabo? Friday. Yeah, it's Friday. No. Friday. Okay, so kahle kahle chothi kufuneka lokho ukuthi umuntu ube nemagama akho nje lo wasebenzisako yabona. Lata kwenda ukuthi wehluke kulabanye bantu. Wena nje eFantheni bangathi ungathi nje na ufika uthi Friday bathi so terrorist so terrorist. Yabona khanze ukuthi singiyabapho. So yabapho. Ushisiwe wena lapha usamukele kuwena emangweni nje so inkinga wena nje sesitawuteka letinya so lithuli nje uchicken dust nje lokusho ukuthi kahle kahle la ngibuka lenzaba lena isibisela ekuthenini sibamvu uma uphila kukhona mhlambe tinvo letita kwenta ukuthi mhlambe wena wehlula abantu mhlambe indlela lokukhuluma ngayo bangani bakho mhlambe ngasikhona la kulethiwa mhlambe kumbe scheme sakho noma ke libhandi lakho ngasho njalo yabona labo mhlambe lo ngathi udirect so kukhona lokuhlukanisa ukuthi wena vele ubhile wakho nali class nali lebani then njengasi nje babole isihlanu yabona sine siphimbilo lehlukile so ngisafuna kuva ukuthi wena mnguni na utibuka ungena kuya lesihlanu noma kuya Friday no lesihlanu. Okay so I don't blame you ukuphi ekhaya by the way ukuphi akusenhlangane ekhaya no mazini ngakona mazini okay ngakona mazini ngwane park okay na the way lo pronounce ngayo lo ngwane I can tell ukuthi vele you are from uyabona ke nyalo sengifuna ukuthi sibuke nyalo ngenzaba ukuthi ke mhlambe sesibuka indlela le style relator ngayo let me say wena as a girl yabona you are the Friday type yabona the girl baba uzusethethona we are from where umhlangano shiselo Skodv sinamandla yithi abantu yaloke sengifuna ukuhlanganisa le puzzle so yahlanganisa lo mjita waseBrema nalo wasenhlangano yabona now mhlambe sekufuna ukuthi mhlambe kumbeke siphile kanye mhlambe siyajola uyabona so wena do you think ukuthi mhlambeni lokho kuthi wena you are the Friday girl
mina ngilo lesihlanu guy yabona singakhona lokuphilisana kahle kahle Njani ukuthi uthi wena lama Friday girls nalama phela nema Friday guys but then le enzaweni tekujabula ke yini nidlala imali yalabo lesihlanu ngiyapi nawe ungilesihlanu vele ngiyapi nawe ngoba wena ngithengele umshiye khona la lokho ukuthi kahle kahle nangibona nje ngibeka ngayo lama Friday nalabo lesihlanu nisimela ngenhla yabona ayinokuthi sinimele nokuthi siyanimele already sinimele yes already sinimele kahle kahle sho ukuthi nje kafishane nje it's a term ekhombisa ukuthi these type of guys are maybe they are better than the others yabona so automatically ningema maths thina sima maths yabona nisula la tukwethu sebafuna ukuthatha konje egcineni bafuna ukuthatha ngilabo lesihlanu yeah le nto njana le point la point ukuthi nase mhlambe nini yibona nje ukuthi Friday game ngisana kai ungende ekhanze ukuthi lokuba iFriday girl kune period yabona kuyisizini yabona bese kuyaphela and once kwaphela le ndvo leyo kufuneka mina lesihlanu yabona le ndvo leyo sodophesha phela lapho sengidophesha anti isikhathi sami sesingiphelele mina sesiyafika ke emshadweni nalo Friday girl mina ngingilo lesihlanu ngalobe vele singakhona ukuhlala kahle sikanye kanye sisengasikwenza wona sesito compromise lapho uyabo nami phela lapho bonga phela ukuthi nami nje ngi-Friday girl sengikhethe ukutehlisisa ngaba kulesihlanu boy already sengilesihlanu nami yabo usukadehlisi kusosephelile sengidehlisile mina sengidehlisisa nesithundi sami yabo angisasuye lo Friday girl lesihlanu sengilesihlanu imagine ukuthi ke sengidehlise kangakana not ukuthi kwehla ivalue yami akaphuphi mina ngihlisela wena lento kahle kuyathesela asale senguzo shothi thina sidaba semkhathini angade uthi sidabida shothi kumele sihlanganise Friday nahlanu you see I don't know ukuthi sekahlangana nyaka yeah sekahlangana because sengithi no sengithi asale sengu accommodator yabo kunini solokubeketela ungibona ngi-Friday girl ungilesihlanu guy uyabo sengithi no asale sengidehlisa asale sengibuyela like sesimithana halfway kahle nakwena umfana wes3 wabo wenda lento leyo nakwena umfana wes3 ngwakhe lawu le egcineni kolibala uyabo ukuthi lento awuyadikwa nawo phela lilawu ngilinge lakho indoda nakwakhe lenhlanga yakho uyamlinda uthi yewela make ngeke ngemude Friday phela yendo uyabo vele ukuthi vele ungilesihlanu Friday ngeke ngemude yabona Friday ngeke ngemude ngweta lesihlanu Friday ngiyamiyekela nje awu Friday yabona ke lenye imvolo songikhumbula wena mhlambe lokusinje ukhuluma lendzaba yelawu nalenani yabona so kulesikhathi lesesikithu yabo kulamalanga like sekukhona lo lishinjo in terms of lento ukuthi mhlambe before besathi ukuthi babe nje ngibabi yabona like babe vele uhlalela njengalapha ngisho lawu lakhe alicleanwa njengomfati licleanwa bobantu dangane yabona lapha uyabona lo so ke asesibukeni ke mhlambe ke looking to le mpilo leyo nyalo esibukeni mhlambe lapho before sinasobuka wena le generation lekhona namuhla labo Friday girls nananathi na ubuka wena kukahle into enifike ukuthi mhlambe nangithatha lo ngithathe mhlambe vele solibhambo lwami wena kanti bosolo vele uhamba yabo so ubuyile mhlambe seyibuya sowugobile yabona kanti kuqala yabo nje kuqala ngoba ashido lapha umbuni ukuthi ke labafati ngenteka ngibona umfati wes3 yabona sekukahle ukuthi hayi lo ngoba vele beka kathi adlala ibhethi with sakhe sengimthathele ngentele favor abe pheceleni senginabo labanye bami yabona uthini lapho ukuthi vele ngicube ngincengela kuwe noma vele kube option lokumcoka ukuthi ngendeni angithi ngihambile egcinela kwakho ngendani ngabuya sesilambuyeni ukuthi yabona ngibuka mina lokuthi ke wena ubona ukuthi kukahle lokuthi lo mvulo obuyako akukhanze ukuthi vele wena bosolunga umjida uhleli vele usingile umile noma ke akangikhanze kunebami bafati abuye vele abe wesap lapha mina yathi ngibona njalo le ndvo yonke nesikhathi sayo akahambe Friday ngalokho isikhathi sakhe hambe into yonke lemkhuba yakhe ngime mina lesihlanu nakasema Friday sekhamba mina lesihlanu yabona nakasema Friday nasekumphelela yena le feature loba ngigeza le feature loba ngigeza ngisho ngeCovid sekuvuka yona manje akeme ke Friday kutaba njani kuwe lo
because kunalenye info lana wena noduduzo lenye ngiyibuke mina kunale nje ukuthi uyabona nyalo isigaba lesikiso namnguni emantu badala amaningi akasibuki thina because nyalo sihamba ngetinyawo abuka nabantu naba lalo khanza ukuthi seba successful yabona mhlambe siba nyalo siba netimoto njengasebenze yabo thina basibuki la mhlaba mbuka nyalo mina ngibhizi ngefuture yami yabona wena as a girl we Friday girl yabona ubhizi udla imali yabona we enjoy life nabo bhuti successful by the time nasengathi mhlambeni kumbe so ubuya soba ngelesihlanu so khanza ukuthi nami sing right njengoba shida umnguni lapha then you expect ukuthi mina because abusolo ke mhlambe ungichomela mhlambe vele ungangibone ukuthi ngiyini uyabona lo then so ufuna ukuthi phinde futhi mina ngibuye kuwe. Okay, let's take it back to a reality. We've seen countless people laba bene bandu babo from the beginnings, yabo, from their humble beginnings. Are they still together? Because truth is, a man can be with a woman, yabo, but they make everything together. Babe successful together. But the men here say, yabo naguti nyalo, I am successful. Those men are gonna leave the female, yabo. They're gonna leave them. Because nyalo sobona labangcono yabo asasibuyele ku Skomota angithi khona nje video leke yasho ukuthi Skomota is coming from ama humble beginnings uyakubona lokho so nangabe aqhamuka lapho maybe asisithi beka naye girlfriend okay asisengakaze seva ukuthi beka naye noma bekede but maybe beka naye nyelo ngabe kuphi le girlfriend because Skomota nyelo is managed. Don't forget what is going to win 3 million. Vele we are flooded. Goye. Njoba nami nje ngisetila ngicabanga Skomota. Yabo? Because unemali nyalo. Kubeke kuthiwa bekana le girlfriend yakhe esekuqaleni nyalo ngabe kuphi. Skomota nje ahamba nje everywhere mncalo. Yabo ke nawe Skomota ngiyambuto wakho mnguni asisimanga ngoba sikhathi ngibona singathi sesiphelele emnguni. Inzaba yekuthi ke mhlambeni lelishuwo ngindotsheleni kwami bekuthi mhlambeni na uphila nemuntu mhlambe unganamali because nyalo nje mhlambe uthi imali yani la kungente kuwinto 3 million njengaSkomota ungabe uyamshiya girlfriend wakho ngimshiye ngibese ngakulo Friday girl. Yes mina ngeke ngeke vele usho ukuthi ungamshiya nyalo because awadi lokuthi ungamshiya yini nase ikhona le situation seyikuwe uyabo ngeke vele usho ukuthi udamshiya noma automatically so vele umshiyile uyabo cherry laba na Skomota ekucaleni asaba nemadlana aphi nyalo asekhona but they're not there but uyabona for lokusho ngiva ngathi mina lapho angeke mhlambe umuntu ngeke sengiplay kakhulu because le mali sikhuluma ukuthi yabani yami nemali yabo kanini nenda le opposite as ladies uyabona ni ukhaza ukuthi wena uyahamba ungishiya ngalokuthi ngiphi imali uyabona ungishiya uhambe and then nasenemali expect ukubuya ayikuzo nohanjisa ukuthi unemali wena nawe nje uhambile kuzofuna imali bengiyofuna imali angithi sengiyabona angithi imali uyayibona tinkomo badakhela emaplaza ukuthi okay la maplaza bawa divide namuhla tinkomo tidla ka A nathi suka ka A tiya ka B kwendekalani ka A sala kuyakhula ngithi titosuka ka B tibuyele ka A noma tingahamba tizotofika ka Z but automatically titokondani titokujika kubuyele ka A ngekuthi A sonani sonema green pastures nemadlelo lahlata manje A so vele welcome A nje ngeke bese sothi ngeke tshani bamnyelo sengiyabunyama lalisa sengiyabushisa bangichabathile ba tshani butovuma kudliwa nawe ngiyekele yabo ngiyekele uhambe uyodlangale kuhlume ngalanga yabona inkomo okay man yabona ezofleta inkomo ndingahamba tekasi because inkomo akusito ta A wena uwami yabona inkomo akusito ta A ngingako veto khona khamba dingene konke lama pastures lasho ukuthi wena uwami kuthi kuphela ke bese uyahamba nini understand mina kunengi lokunishiya enini kunebantu labashiwe la ngephandle badizile bayikhokhela imali bakhokha konke bashiwa basele uyabo basele bese kumele singayikhokhi imali yikhokheni nathi ukuthi ndawushiywa nasekufika isikhathi mani kunishiya understand shi uyabona le ndivoti ngithubi wena usengakazi ushiyo wena ngiyakubona futhi ngeke wena utawushiwa wena futhi ngeke esikole ngicela umshiyi uyabona kube mhlambe uyathi yabo manje ngalo sivile cha even nakamuya ukhona ikihlola silisingala ungasho nje ukuthi esikole icela umshiyi but nje otherwise ngilakuseni ke mina wena nonduduzo
Uyabona lokusho ngiyakuva but ke liqiniso lithi angeke uze uthi wena ngalokuthi mhlambeni uyintombazane udeserve ukuthi wena vele wena uye emfaneni why emantombazane akungawakhathathi wona ukuthi abe concerned ngefuture yawo ufune ukubuilda your own future uyabona why nini nifune ukuthi uthi kungahluma ngale ngihambe ngiyodla ngale yabo but because yabo inkomo lo bekusangathi lenkomo vele usukuthi ifuyile wena honest and usuke kwentu yenguwe konke lo ekugcineni ngoko konke ngidatendani leti ngoma ngidatihlaba damn yabo ngidatendani ngidatihlaba if you don't get it it's fine ngiyakubona lokusho ukuthi vele udadisa le ngoma and then lokho lokusho wena kahle udinela kuphi yabona vele awukangiva ugcinela kuphi awukangiva wena ngiunderstand ngithi temine ekugcineni ngawonke leti ngoma ngidatendani ngidatihlaba ngiyakubona ngitihle angisilethi ngoma ngose yabo okay lalela ngibite yabo leti ngoma tidla efarm yemvu oyi1 yabo uyadivide wena sikhuluma ukuthi usuka kimi uthi ungaphela kimi uyengale ingoma ngisengathi sisa engoyoyo sisa ranch ngihambe ngotifaka enhlangano sisa ranch still dumb but emaplazi abani awasasiyo leya sengoyoyo ingaba yami but leya senhlangano asasiyo yami but ingoma tiyokondani tiyokusho solo dami tetokondani titophinde tibuye la ngoyoyo wena na uhamba okay wena na uhamba usuka kimi uye kulomnye umfana lo nemali solo wami wakho kuphela ngumele ukuthi wena uhlume ngisengibuya ngikhandle somadlelo lanhlanda uyabo sengibuyile ngeke ucube kube wami ngithi wele wena nje yabo lapha yiphi indlela ongaba wami ngayo wena uhambi la Friday mina ngingifriday ngingilesihlanu wena ungifriday so walesihlanu njani manje kanti phela ngufriday hamba yoba wabo Friday angithi phanyalo senkhethe ku-accommodator wena uyabo sengikuncikisile ngathi okay isaleso sondela sobuya ngala yabona ngile kumele nincike kithi hayi ukuthi nesincike kini that is wrong ngihle sebentela nina ncikani kithi because ngihle sebentela uyosha wonke lo mhlaba siyoya kuNeptune mncane mhla siyoncika kini siyoba kuNeptune uyabona wena noNduduzo mina sengibona esikahle kahle ukuthi why mhlambe onke malanga sihlale siba nema cases mhlambe bo gender based mhlambe sebashayile kwanele le mentality lesinayo thina as emajik naleni nini always kuyaphambana like nifuna lokutawu favoration nini yabona nine aningenelani nalo mjida ukuthi lo mjida ke yena mhlambe lokhu umcabangeli because yabona nje lokusho ukuthi mhlambe ngoba imali sekude la kimi uyangishiya uyahamba wena always mhlambe ufuna la sekuhlume ngakhona nani niyasishiya awufuna ukuhlumisa kwakho nani ngita kuhlumisa mina utongishiya naso tibona sohlumile ngcono ke mina ngushiye wena cala before ungishiye wena uyabo ngushiye uhluma wena lokusho bese ngiyabona sohlumile man why ungafuni ukuthi mhlambe wena nawe kube khona lokuba khona mhlawumbe improve leba khona kungabi ukuthi mhlambe lo guy wena uhlumisa lo guy nawe uyiba consent ngawe nefuture yakho yabona kwanele yabona ke nyalo why ungabi consent ngefuture yakho ambale future ntibuild le future yakho ube consent nayo lenkingi ukuthi ungahambe ngemasisa range hambe ngemasisa range yabona niyangiwina ke nyalo but ngeke mani ngiwine mani na lento lena kufuna siyibekelele nyelanga sister uvana ngumbukeli ngoba asibekelele nyalo stop debate kakhulu ngiyayikhatha cut yabona yalo cut nyalo stop bambana kwanele nyalo bhuti kwanele stop bambana ngitanda ngiko ngithi asiyikhathe ngihambe ngiyophola ngihambe ngiyophola kulenye idlelo lami lelishada wena kushiyo uhluma uvalile ngusho ukuthi ngiyakuva kwanele pattern asohlume ngala yabona lo hlobo ukutata imvula asovuhluma ngawubuya kuwe abe concern ngefuture yakhe at least kungasidependele kulomunye ube wedva nami ngibe ngedva nawe kwanele bethu ngiyanibona nepersonalize ngiko ngithi asikhathe ayikho personal uyayibona le uyayibona le middle atrium not even the left one not the right one the middle one nyalo ingene khona ngiko ngithi ngicela sikhathe ayikhathe no ngiyakuva lokusho ngicabanga ukuthi mhlambe ke sisithole isikhathi sethi siphinzeke mhlambeni kumbe siphinzeke siyitekeke yona ke lenzaba lena asizawucela kubaphathi ngaba kusathatha ithuba nje ngibonge ukuthi mhlambe nite la into ohlalisana nathi ke khona lana ke ehlelweni ye-hotspot libuthi yami ngibona ngakuthela ke sibonge mhlambeni kungaba ngiko nje ukuthi mhlambe ema comments enu siyawajabulela kakhulu ngingathini ukuchubeka ni-comment siyacela ukuthi nichubeke ni-subscribe kiyo YouTube channel yethu nakhona ku Facebook nisifollow wisho ngaso sonke isikhathi i-hotspot ihlale ikhona njalo ngabo lesihlanu
Nasekushaye wagabanca-ke namhlanje-ke insimbi-ke yesithupha. Kanti-ke namhla ehlelweni-ke bengingahambi ngedvana benginaye-ke noNduduzo wakadlala eceleni kwami. Kanje-ke naye-ke Nkosikhona wakasimelane. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ningaweva nje nithi bye. Bye bye. Your psycho girl, Ndu. Semhlulile. Bangahluli siyabuya. Bese kuzabe sifike khona la ehlelweni.